ngamurahu ha vha zwo imiswa lwa miṅwaha mivhili zwa u imiswa mirundu zwi khou ḓo vula nanwaha. Fhedzi nnyi na nnyi ane a ḓo wanala o imisa murundu nga nnḓa ha mulayo u ḓo livhana na vhuhali ha wone mulayo. All bogus or illegal initiation schools will be clamped down immediately. Police are combat ready. That if anyone will take a chance, immediately they will be arrested. And I will remove those initiates to initiation schools that have got permits. Other than that, we're not going to smile with those who are going to break the law. Khosi vho-Mokoena vha ri maga othe a tsireledzo kha COVID-19 a ḓo tevhedzwa. We agreed that this time around it won't be business as usual. If a principal of a particular school used to have, let's say, 100 initiates, we're going to scale down the number so that they are manageable. So that even at our schools, there must be social distancing. And we'll demand that any ingoma holder or any principal of a school, all the PPEs must be there in terms of sanitizer and all other things. Na zwino vha khou ṱuṱuwedza vhabebi uri vha ise vhana vhavho mirunduni sa nḓila ya u takulela nṱha mvelele.